Mwiri wa mundu umwe urerikana ni Mugendi guku bururi-ini ni wonirwo urerete rutere-ini rwa rũũĩ rwa Sabaki ituura-ini ria Moi kaunti-ini ya Kilifi niategi a thamaki kiroko kia umuthi. Kuringana na aria monire mwiri ucio, wonekire urerete mai-ini mita nini tu kuma iria-ini ria Indian Ocean. Mwiri ucio uma na ironda ndiku na gikuo giake gitimenyekete ona gutuika haria mwiri ucio wonekire hoima na makinya ma nguo. Tulivyoviona ni mzungu ameuawa kwa sababu ana injuries nyingi, amedungwa visu ama mapanga, na ni kitu kibaya kusema ile kweli. Na kitu ambacho ningekizungumza leo ni kwamba usalama hauko sawa. Nimongereire ati haria mwiri ucio wonekire ni hari mareciria ati mundu ucio hihi oragirwo kundu kungi na mwiri wake guteo mwena ucio, kana hihi akorwo oragitwo ni nguo kana king'ang'i. Kutoka huko mzungu, kutoka huko mpaka aje afike hapa Moi, aletwe na watu. Yeah? Kwanza ningeomba kwanza kuwe na reki. Polisi wafanye search kwa hii area yote kutoka Moi. Kuringana na maafitha a borithi, thutha wa kuoya mwiri uyu nduri uramenyekana ni wa kuma ku, ona gutuika ni ureciririo gukorwo uri wa raia wa Itare. Oho ni moigite ati uthuthuria ni urekwo ni thirikari ya undu umwe na mabarothi a mabururi ma nanja niguo kumenya ni wa kuma ku. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Wanjiru wa Mwangi.